meni je ostalo recimo u sjećanju prvo taj prostor koji nije uopšte izložbeni prostor, ali je bio nama drag. Predstavili smo se tada kao nekakvi potencijalni slikari. Jer to smo sad ovom izložbom pokazali. Mi smo svako jutro, skoro svako jutro, sa štafelajem u ruci kretali ulicama našega grada. Glavni motivi su nam bili Neretva i ono što se događa oko Neretve. I na toj izložbi uglavnom bilo je mnogo tih motiva. I tako slikajući, mislim, ljudi su nas gledali prvo sa čuđenjem, pa onda su nas zvali na kafu. Ajde, odmorite se. Mi kažemo, nismo umorni, što bi bili umorni. Onda naleti onaj Čiro voz, pa onaj vazduh koji on za sobom ponese, obori nam ona platna, pa se mijete tako. Mi smo bili oduševljeni, mi treba da napravimo izložbu, znate kako je to, mi nismo imali nikakvih sredstava. Sad to kad se prave izložbe, obično se dobiju sredstva, pa se zna namjenska sredstva za izložbu, za otkup. Mi to tada nismo ni tražili, ni smo mislili o tome uopšte. Mi znam, hajmo Jusef, pa 2 mjeseca slikaš u okviru slike, pa još nije bilo tada ni papira za paspartue, kartona, to smo mi u štampariju išli, pa nešto, Boga mi, krali. Onda katalog smo štampali plakat, to u stvari nije bio plakat, to je mali ovako bio koletak, samo što ga nisu bacali za avion. Ta je izložba trajala od 1. do 10. septembra 1953. godine. Kući, idemo kući. Mi bi se rastajali u ranu zoru. Onda dođemo kući i ova, i ja, i on, i ne možemo spavati, i onda se opet mi vratimo i opet se nađemo na istom mjestu. Jedno jutro smo se tako našli u jednoj birtiji koja radi non stop i sjeli smo, zna kelner što se pije i tako. I dolazi jedan naš prijatelj koji je radio u Rahmetu, to je pokopno društvo muslimansko. I kaže, Ico, hajde, dobro da si došao. Kaže on, što? Ma, kaže, došao sam da prijavim jedan smrtni slučaj. Kaže on, pričekaj Boga te dok i ja fisnem 1-2, ruke mi dršću, moram na poslu i tako. I mi ga pustili da on to popije i kad je otvorio kancelariju, odmah preko puta birtije, otvara onu ladicu, vadi one papire, uzima olovku. Reci sad moj Ico, koga to ti prijavljuješ? Ko je to umro? Kaže on, ja sam došao da ti javim da je za mene Jusa Nikšić umro dok je živ.